sikhulumise ngalo kuze ukuthi imiphefumulo yethu Nkosi isuthiswe iphinde futhi inetiswe ngawe kuba lidunyiswe libathathe lakho ligama Jesu manje naphakade. Amen. Siyabonga kakhulu ke bangcwele kulesigaba lesi sesifundile izifundo namhlanje lesicale ngemahubo Mahubo 126 127 na 128 saze siyafunda sifundo seqala kuNumero okanye Numbers chapter 11 verse 16 to 17 24 to 29 saze sifunda sesibili ku Luke chapter 9 verse 37 to 50 thineke sitawuqaphuna kulesi seqala ku Numero chapter 11 verse 16 to 17 24 to 29 lana sibona uNkulunkulu uphendvula kukhonona kwema-Israyeli kanye naMoses kulo verse 16 na 17 impendulo yaNkulunkulu. uNkulunkulu usita Moses ukuthi athi akathumele lapha kuye uNkulunkulu baholi ema-elders baholi labangemashumi lasikhombisa kuba badositana naye Moses. Uthi ke uNkulunkulu letha lapha kimi baholi labangemashumi lasikhombisa baka bema-Israyeli. uNkulunkulu watshela Moses ukuthi akalethe bantu labatomsida kulomsebenzi wekuhola sibe saka Israel abalethe kuqala lapha kuNkulunkulu labantu labangemashumi lasikhombisa kufanele bete kuqala kuNkulunkulu ngemadoda langemashumi lasikhombisa etaqala kuNkulunkulu. Lokhu ke kusitshela ngalamafishane ukuthi bantu bangakafiki kuwe funa ukuthi baqale ubamikise kuNkulunkulu ebekade batobuya kuwe nekwekuthi bantu kufanele ukuthi baqale bethembeke kuqala kuNkulunkulu ebekade batokwethembeka kuwe njengemholi leNkulunkulu kumbe akugagule wakubeka. Lana futhi sibona lokhu kusibonisa ngala kuNew Testament libandla leliqoqo lela linemadoda lebeka ngemashumi lasikhombisa abese kuthi munye kulawo madoda la ngemashumi lasikhombisa uba ngupresident noma uba ngusihlalo uba nguye lesekahola lamadoda la ngemashumi lasikhombisa. Lokho kwenteka kwaze wafika isikhathi saHerodi lomkhulu noma Herod the Great. So siyabona ukuthi lokhu lokwaqala ngala kwaqhubeka kodwa nasekuqhubeka kwase kukunengi lokufaka fakela into letingasikahle. Ngeke ngize ngene ke ngoba esikhathi asiso lesiningi kangako ngala. Uthi uNkulunkulu lo batiko uthi bangebaholi bebantu. Kusho ukuthini ke lokho? Kusho ukuthi Moses akufanele ukuthi athi qabangele ukuthi hey uyathi ngicabanga ngithatha nalo yangemcabanga nalo yangemcabanga. Uthi uNkulunkulu lo batiko. So akufanele ucabange kufanele uthathe abantu lo batiko bantu labatiwako bantu labati phathimandla noma lebanetito letitsite labatiwa ngato la kumbe tintathu tinto letintathu bala kweqala kwafanele tibatiwe ngenhlakanipho lebitwa ukuthiwa i-wisdom. I-wisdom ifaka phakathi inhlakanipho lehambisana ne-experience nekwati nani lokho ukuthi lo muntu akusiwo nje kuhlakanipha kwengqondo ukuthi ukhaliphile kodwa letinye taletinvo uwendlulile kuto uyadadi seke sekunale nhlakanipho lesengediweke ethi kwaleto tinto leto. Number 2 bantu labanenkampo
akusho ukuthi abantu labasha lababuye college noma kodwa abantu lasebabene luhambo baba nenkambo tsite labatiwa ngayo. Number 3, bantu labanenkonzo yekusita labanye bantu. So kuba umholi kufuna ukuthi fake phakathi letingoni lethu ngoba sitawubona ukuthi umholi lote lowo unjani masinyana. Uthi ke uNkulunkulu ngalamanye amagama bantu labangema elders umuntu nakangumholi ufuna ukuthi lo muntu loyo entiwe nguNkulunkulu arecognize abantu. Uma ngabe utoba umholi bantu bayakurecognize ukuthi wena umloku kani kahle kahle wentiwe qala wentiwa nguNkulunkulu. So ke ngiloko lesikubona konke ukuthi Moses should not just think and pick anybody kodwa nafuna ahambisane nalabantu lebentiwa nguNkulunkulu barecognize abantu alethe bona phambi kwaNkulunkulu. Kunenkinga namuhla abantu bathi balethe abantu enkosini, inkosi Mswati noma kupresident ngoba umuntu ukuhlabisa elidada. Ungamlethi lo muntu ngoba akhethiwe uNkulunkulu wa recognize abantu. So une service dethite bantu labayibonile kuye. Uthi ke uNkulunkulu lokudzingeka bona labantu laba kwekuthi umsebenzi wabo ulula kwekuthi nje batawuma nawe phambi kwami. Labantu abakhethwako kwekubatokuma nawe phambi kwami. Umsebenzi wabo wekuma lokuma kwabo kwakuyingxenye yekusita noma yekusupporta nemandla kuMoses. Le presence yabo nje ukuthi kumena amadoda la ngamashumi lokho kwakuba isupport and strength emsebentini waMoses. Kunebantu lekubita nje ukuthi beme nawe kuyinkonzo nje ukuthi beme nawe umbonge uNkulunkulu ngalokho. Uthi ke uNkulunkulu ngitothatha lokunye lapha kuwe lokukwamoya ngikufake lapha ya kubo. Kusho ukuthini lo? Kusho ukuthi number 1 kwakuswelekile kwakudzingekile kwekuthi labantu uNkulunkulu abanike inhlitiyo ya Moses. Number 1. Number 2, abanike umbono Moses beka nawo. Number 3, abanike moya lebe ula kuMoses. Yini uNkulunkulu ende lokho? Kungoba ufuna bavumelane nebuholi leka bubeke kuMoses. Akafuni babe ngethulu kwaMoses. Akafuni batogilana naMoses. Akafuni uNkulunkulu batokwenta into letawuletha idisaster lapha kulabantu labatobe babahola bakaIsrael. Ngalamanye amagama kusho ukuthi uma ngabe ubhidwa ngumuntu ukuthi utomsida ufuna ube inhlitiyo inye naye, mbono munye naye, moya munye naye. Ungabe sewena sowufuna utomtshela ukuthi akenteni. Labanye abantu ufathi ekulukhulu kusebenza nemfundisi izungu man. Uyabona unengqondo lelikhulu emthulo enjanjayana. Ucelwe kimi ngathi ngicela utongibambisa la. Sengucelile ukuthi wathi utongibambisa wena sowufuna ukutshela mina. Lalela ukuthi yini lengifuna ukubambisa kuyo kanjani. Uqala ungafuki lapha sowufuna ukuthi sewona utobamba amathutula. Hayi khona man, hayi. Now uyendlula lapho uthi uNkulunkulu ngifuna ukuthi batothwalisana nawe lo mthwalo wakuhola labantu bami. Labantu le uNkulunkulu athi abakhetho labangamashumi ufuna batothwalisana lemithwalo yakamoya. Uyabona kuhola abantu kungumthwalo wakamoya. It is a spiritual burden. Awu thwali nje lento kodwa kufuna moya. Tinto taNkulunkulu sitithwala ngamoya waNkulunkulu. Endike le tinto lesithwele sithwele kunakekela abantu bonke ngalokulinganako esigabeni sabo.
ngoba ungagadi ukuthi wena utolekelelwa ulusa inkomo ugade ukuthi utolekelelwa njengomuntu lo lima engadini nalo lima engadini agade ukuthi utonakekelwa njengomuntu lo ngithishela nemuntu lo ngithishela agade ukuthi utolekelelwa njengomuntu lo ngudokotela cha utonakekelwa esigabeni sakho. The ministry will be equal to your position or class. Lokhu ke kusho ukuthi labantu uNkulunkulu labafuna ukuthi bethe batoncedisa Moses bamncedisa kule ministry leNkulunkulu ayibeke la kuye Moses. Excuse me. Now uNkulunkulu ke kusita kwakhe Moses kwakuyawuvela ngalamadvodza lanebunkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyakusita njengemholi uvela kulabantu labanebunkulunkulu lenkulunkulu ababeke edvutane nawe ukuthi batothwalisana nawe. Leyo ke indlela lengacishe ngithi itayelekile nabantu uyayibona ukhanda ukuthi sekunebantu abavelile batokubambisa batokwethwalisa kusuka kunguNkulunkulu loyo kodwa asebenza ngalabantu. Musa ke wena uqabanga nangabe umchurch warden nangabe assistant priest nabe umdiakon nangabe archdeacon ungibani uqabanga ukuthi usite umbishop usite umpriest usite banibani. No wena uNkulunkulu ukubeke lapho ukuthi utosita mina mawungisita lolu sito losuku ngisita ngalo akusilo lwakho luvela kuNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu ngitakwentela umsiti Adam lo msiti wenziwa uNkulunkulu uma ngabe sekasita akasiti ngewakhe amandla noma emakhono kodwa ukwenta konke lokho ancediswa uNkulunkulu ukuthi ukusita kanjani. Okay, uyaqhubeka lapha uthi lo moya waNkulunkulu utawukwehlela ethi kwalamadvodza noma kwalabaholi labangemashumi lasikhombisa. Lo moya waNkulunkulu utokwehlela lapha ethi kwabo. Sekashitwa uNkulunkulu ukuthi ngilethele emadvodza langemashumi lasikhombisa langebaholi lapha kulabantu baka Israel utoa letha la kule tabernacle lam noma around my tabernacle. uNkulunkulu uthi ngalabanye amagama labantu baIsrael nokukhumbula kahle ngemuva bebaqele inyama noma kudla ngawuthi inyama vele bebaqele inyama kwathi uNkulunkulu abaprovide ngenyama kodwa ngaphambi kokuba uNkulunkulu abaprovide ngenyama lebe bayiqelele kodwa bangayidzingi. uNkulunkulu waqala ngekuprovide i-leadership ne-oversight waletha buholi nebantu abatobona la bantu bangaboni khona. Uma ngabe unemholi umholi wakho ufuna abone la ungaboni khona ngoba angiholi angaboni njengawe kukuwe ukuthi thandazela umholi wakho ukuthi abone kashane la ungaboni wena khona ngoba umholi wakho wabona la nawe ubona khona kude la niyofika khona. Futhi wena wabona kashane kunemholi wakho umholi wakho wabona ngemuva kude la uyakhona ngoba uholwa nguye. uNkulunkulu uvestele authority la ethi kwakhe lestembu sila kulo mholi. So mthandazela wena umholi wakho ukuthi akabone ngale kwalala ubona khona wena. uNkulunkulu ke uqala ngalokho. uNkulunkulu ngalamanye amagama ubanika lokulabangakaqeli kane bayakudinga. They needed leadership and oversight. Ubanika lokho ke uNkulunkulu. But nakule nikudinga kubantu bami before nifike lapha. Wase uyathatha ke lolo ulapha Moses. Uyabeka ethi kwalabaholi labangemashumi lasikhombisa. Lokhu kwakusho ukukhukhumkisa noku-expanda lobuholi. Kwakuthi buholi abungabike manje
lapho Moses kuphela kodwa etiqheme ngetiqheme atitholakale tinalobuholi and lo msebenzi wanza wenteka ezingeni lelifanelekile kodwa ke kungakafiki la ekuthenini naba labantu sebabeki sebakhona bangu-70 kwapita ukuthi kube nekuthululelwa komoya ethi kwabo the outpouring of the Holy Spirit kwapita athi moya wengcwele uthululelwe ethi kwabo labantu naso bathathe wabamikisa kuNkulunkulu kufanele ukuthi athululele moya wakhe lengcwele ethi kwabo kuswelekile futhi ukuthi uNkulunkulu abanike labantu lokulapha kuwe wena njengemholi wabo uyabona ngalesi sikhathi ufuna ubohle uthi buda uma ngabe wona abantu babhekele ubhekele bona babhekele ubese uyathi buda athi lolokulakimi njengoba labantu laba esekuthiwe mina ngingimholi wabo unjani ubamikisile yini kuNkulunkulu labantu ubalethile yini kuNkulunkulu yini lobuguhluguhlu lapha emsebenzini lapha esontweni lapha kuphi yini lobuguhluguhlu funa uthi bute wena njengemholi before ublame abantu ukuthi yini nina nento kanjani nina niyaphisana nami nina kunjanjanyana asawuthi bute ngibalethile for the outpouring of the Holy Spirit asawuthi bute ukuthi lokulakimi kwamoya kungenile lapha kubo lo mbono wami bawu-embraceile yini banawo lo mbono lenginawo lenhlitiyo lenginayo banayo yini lesimo mqondo the attitude that I have banaso yini ufuna utibute musa kujaka kublame abantu kwathi balwisana nawe baphambana nawe asawutibute ukuthi wena ukuphine kwambisana nalabantu ngoba befanele ukuthi qala njengemholi uhambe uyobamikisa kulomholi lomkhulu siyabona ukuthi uma ngabe umuntu emandla amalwengcwele lagijima lapha empilweni yakhe nalo moya lotomenta ukuthi abambisane nalo lefanele abambisane naye noma akhonte ngaphansi kwakhe lofanele akhonte ephansi kwakhe lokho kutawukwenta ukuthi kube nekuba unequipped kwalomholi lona lewubekiwe so kuso sonke isikhathi mangabe ungumholi iyakwesinza lento yokuba umholi ngoba kunetinto leti lakwena fanele tendlulele kubantu lobaholako uyabona kunento nangabe siye coordination bafundisi babheka tandla lo mnyabeke nalo mnyabeke uve ukuthi ngiyesindwa ngiyaqinteteleka lento kahle it is a spiritual meaning ukuthi you are going to bear bumatima balomsebenzi. It's not about kololo emakasoko tingubo letinjana letinjana. No, it's about the ministry that you have to provide. Uyasinda lo mthwalo manje. It's a spiritual burden leso sithwele. So ke ukapele ke wena njengemholi ukuthi ungabi yihindrance kodwa ube yi-blessing ngoba uma ngabe labantu lobaholako ungekho the power of the Holy Spirit flowing in their lives kungekho lokwakuthi labantu lobaholako banale vision banalo moya lonawo wena utawuqina eqinene usikhubekise kubo ungasiso sibusiso labo bantu abaholako uma ngabe lo moya sophumule ethi kwabo lamadoda lasikhombisa aqala kuprofeta uNkulunkulu ngekwathi ukuthi baprofeta bathi kuyenda bakhuluma spontaneously live ngalezo sikhathi noma badumisa ngetingoma tamoya kodwa tinto letingeke tize tikhona ukuthi tiqondakale impossible to understand ukuthi kwaba kanjani lento vele mbabamba kodwa na lesingakusho ukuthi
lokho kwakuyinkomba ukuthi moya waNkulunkulu usethi kwapho ngaleyo ndlela leyo. Uyabona na Paulus enana kuzana na Saula, inkosi Saula. Siyeva ukuthi naye wakhuluma waprofeta wathini, kodwa asathi ukuthi waprofeta wathini wabanjanjanyana lesikwathi ukuthi moya waNkulunkulu bese ukhona. It was only just a sign to indicate ukuthi moya waNkulunkulu so ukhona, not kwekuthi wawentiwa uba ngumprofeti. Lapha asibeva baprofeta futhi kwaqala kwagcina ngalelo langa. Lokho ukuthi bebangakabitelwa enkonzweni yekuprofeta, kodwa bebapitwe njengebaholi kuwe ukuthi babe unique, kube nento leyibahlukanisako ukuthi behlukile. So this was just a one-time experience. Kusho ukuthi nine nehlukile. Into yaNkulunkulu leyenteka empilweni yakho yenteka bekanye for lifetime. Baprofeta kanje kwabakanye kwaphetha ngoba kwakungakafanele ukuthi babe baprofeti. By the way, kwakukuthi nje kube lisayini okanye inkomba noma lizibithi lokuthi labantu laba banqonyelwe inkonzo lehlukile endimalo engcwele usethi kwabo. Kufanele neordination nje. Iordination kayiphindwa, uqotshwa akuphindwa. Uqotshwa kanye kube kokuphela. And when you are a deacon, you are made to be a deacon. And you are ordained to be a priest. Kude mafutha lasetshenziswako kuba deacon. Kodwa uma ngabe sibuya kwa priest, kuba nemafutha lasetshenziswako kufakwe lapha etandleni as a sign ukuthi le tandla tempriest sethi yawubusisa nathi vuleka tenda nje tikhona leti kushoko. Kude ukuthi kuyoba wasamalanga uyaphindwa wena etandleni, uyaphindwa wena esandleni. Lokho akusa understand ukuthi sekuyini lokho, ngoba lokho ngibona kwenteke ukuthi this is a sign that is done once and for all. And myself, I was ordained 2006, 9 December by the late, now may his soul rest in peace, Bishop Mabuza. He ordained me 2006 9 December lapha eCathedral eOld Saints, lapho ordainwa khona bafundisi. Na ordainwa once and for all. Kude ukuthi ngiyawuphinda futhi ngalomnye umnyaka ngiyagijima sengiyafuna iku-ordainwa kwesibili, sengiyafuna ordainwa njanjanyana, sengifuna lokusalako wekuthi sekunama offices nje la manje thiwanyalo lesel office na archdeacon aka-ordainwa ukuthi uya-ordainwa. Bese banembishop, umbishop uyaconsecratewa, uyehlukaniswa, ubese kuba ne-enthronement yakhe. Not ordination. A bishop is not ordained, but is consecrated. So kunetinto lokufuna siqonde ngoba ukhanda sekunekuganga lokunengi uve ukuthi mina nga-ordainwa kangaki, nga-ordainwa kangaki. Kuganga lokho, kuganga lokho. Moya wabaqoba kanye wabaqobela iministry efanele ukuthi bayende. Sekuba ukuthi bayakwenta noma bakwenti, but the anointing was upon them. The experience, the outpouring of the Holy Spirit, yenteka kanye encwadini yama-Acts, ebonakala umlilo, bonakala umlilo, mwalo engcwele wasawuba khona kuthi athi ngalenye langa eminyakeni olandzelako bathi obuyela kule ndlu phinde kwehle etilini. Bonakala eminyakeni olandzelako babuyele kule ndlu baphinda bonakala etilini, kuthiwa hayi lokhu kusikhumbutwa nje ukuthi le tilini tehla buyani futhi cha. Akusiyo le nto leyo. The Holy Spirit came that day and dwell amongst us. Nanamhla lokhu khona molo engcwele kithi. Akufuneki sibe siyathandaza yehla moya, yehla moya, yehla moya. Moya
is amongst us. Wehlangelanga lePentecost. Marabonga Jesu. And logo wakwethenini the prophetic ministry was not their portion, but their portion was the spirit empowered service. The people went semoya lwengcwele uhlelethi kwabo nanini bentalo ulaba kwentako. Athi umpostoli ningamqhimi moya lwengcwele lena beka luphawu ngaye lohlala kini. Niye ngasemaphethelweni. The Spirit of the Lord upon Eldad and Medad and upon all God's people. Lapa sibona bo Eldad na Medad lebe basele bangale ethendeni bangakakhuphuki nalapha nakubo moya lwengcwele wehlela kubo moya waNkulunkulu. Siyeva ukuthi ba prophesy abakhona le emathendeni. Lokhu sitshela ukuthi moya waNkulunkulu awunamnyele ukuthi uyavimbeleka angeke usakhona fika lapha angeke njani. Mawehla moya waNkulunkulu moya waNkulunkulu breaks every barriers empilweni. Awunamabhoda awuna distance kodwa mawehla wehlela bonke abantu. Lapha ke lokhu kusitshela nalokusobala ukuthi lamadoda lamabili nawo agqwaliswa ngamoya nakuba bekangekho le around the tabernacle kodwa agqwaliswa. Lokhu profeta kwawo lemathendeni noma lenkambo kusitshela ngemasibiti laphathekako ukuthi moya ufikile nasenkambo wafike wehlela kulamadoda la recognized they were made by God and recognized by human beings. Noma bangayanga kunebantu uNkulunkulu labente kwekuthi babe bafundisi labente babe apostoli labente kodwa ngenxa ukuthi bantu kumbe babeka imigoqo endleleni yabo akukuvimbi kusebenza kwaNkulunkulu nakuba bangakafaki bokhololo bangakafaki ingubo letithiteni uNkulunkulu uyabasebenza abasebenzisa khona lapha laba khona. Lapha sifunda ngaJoshua ukuthi Joshua wahola impi yama-Israyeli against Amalek. Masifunda Exodus chapter 17 verse 8 to 13. Uyavela Joshua uya-introducwa ahola impi against the Amalekites. Ngalesikhathi Joshua eva afunza abona ukuthi boMeldad na Eldad enabo sebaya prophesya lapha kwaba nento la kuye lithi hayibo ngimpela lengisupporta Moses bendani abantu laba kwendekani manje lapha. Iconcern yeqala yaJoshua yayisekuthenini hey naba bantu sebenza bafuna ukubangisa Moses batokwenta njani bato undermine ministry ya Moses. Lokho ukuthi Joshua was very much for the ministry of Moses. Akaba ukuthi laba bo Eldad na Medad sebato badimbang ya Moses bato bangisa Moses lo msebenzi. Uthi ke nakayitshela Moses sibuke on a positive side. Uthi Moses kwangabantu baNkulunkulu unomona engqamu kwangabantu baNkulunkulu ngabe bonke nje ba prophet ngoba baba nalesipho se prophet batobona into umthwalo utobalula la kimi njengemoli ngoba labantu batobese batibona into letingakafanele titendeke. So ke Moses nokuthi amrebuke bamkhuthe kabuhlungu Joshua wam appreciate noma wayibonga wayidumisa wayamjabulisa lento yobona ukuthi hey lo mfana unentshisakelo kanti nale ministry yami shothi mina nangihamba le ministry romfana tosala iphatha kahle. We look at the positive side ya Moses nakakhuluma na Joshua. And Moses bangesabi timbangi banabe batokwenda umsebenzi waNkulunkulu bayashumayela basitho timbangi nami
bantu mangabe sebabona emfundisi lapha esitaphe esifikelwe abantu ingabe singathini yemfundisi sesithenge nangu ukuthi sito presenter lona lo abashumayela endani labo bantu abasitho timbangi nami babambisene nami bethwalisene nami. Moses wabakene uthi ingathi ngabe bonke abantu bawemukela umoya kaNkulunkulu so that kusebenza kwami kutoba lula kulendzawo. Siyabona ukuthi udedelwa kwamoya loyingcwele kwakusamele sivumelwane lesingqono a better covenant, bekumele sivumelwane lesisha a new covenant. Siyafunda lokho ku Ezekiel chapter 36 verse 27 naku Joel chapter 2 verse 28 ya 29 uthi uNkulunkulu ngesikhathi seqina ngemalanga eqina uyawuthululela moya wakhe ethi kwabo bonke abantu ethi kwayo yonke inyama. So lo moya waNkulunkulu, that was just a sign ukuthi kukhona lokutako baNkulunkulu noma bakusiphi isimo njengoba laba bebelele around the tabernacle laba basekampo baNkulunkulu noma ngabe labanye basemlotheni noma sebamathambo ngesikhathi seqina uNkulunkulu utawudedela umoya wakhe bonke baNkulunkulu utobafa baphefumula. Siyabona ke lapha kwekuthi Moses nekwethi impawu takhe bekumuntu beyangazi lesingeke simcomparison nanoma ngabe ngubani ngoba Moses bese kakhulu akulelinye izinga kamoya nekuqonda indoda kamoya. Lapha sibona lokwesifanyana lokuncane Joshua uyababona abantu abancane ikutaka moya bayamonopolize ngathi konke ngaba kwakhe umholi lo sesemncane etintweni takamoya too monopolistic konke ngathi ungawuyagodla ugodla uba nebantu bakhe uba nani konke kwakhe kulasifubeni sakhe lokho kukhomba bunqane nangabe ungumholi ukuthi you are not matured, you are immature. Moses is incomparable ngoba lento wayifisela bonke abantu ukuthi ingathi ngabe baba nayo nalabo bangisana naye babe nayo ngoba mase banako batawuqonda njengaye Moses. Bantu labancane kamoya ubabona ukuthi bathanze ukubonakala bona baqhama ubonakala bona baqhama babonakala ukuthi banetipho bakhuluma ngetilimi bahumsha tilimi bafundile babithe amagama ngesiGreek ngesiHebheru bende iloka nalokuyana ubone lobo bunqane lobo baphethwe bunqane ulapha ungumholi ungurector umpriest in charge kodwa la ngqondweni yakhe akamoya uyandwanada mncane and uqabanga ukuthi ngalokwenta njalo kumniketa yena isuperiority ukuthi hayi sangimi ngimkhulu la ngimi bantu bayathanda la ngqondweni yakhe akamoya uyandwanada mncane and njalo bayathanda nabo medati laba tholakala lemathendeni nabo sebaprofeta njengalaba labasesontweni labaprofethako ingathi singebaholi singakhula engqondweni sifike ekuthenini uNkulunkulu longibitile uNkulunkulu longiholako uNkulunkulu lohamba nami uNkulunkulu longethwalako ingathi bonke abantu bayangabapha lo moya lokimi. Angeke ngiye New Testament le ndoda leyakhala ukuthi ngilethena umuntu bafundi bakho behluleka. Bazalwane ingathi sonke singaba nemoya waNkulunkulu ikakhulukazi baholi laba sezingeni lethi bangabi nebantu babo nawumholi musa kuba nebantu bakho kwathi wenza ukuthi hawu lesiqemele siya akusiso sakhe lesi ngesakhe laba intintatheli takhe laba yini awusiya umholi na wenta njalo you are too arrogant
You are not supposed to be there. You are too proud of yourself. Pray. Ingathi nalaba lokucabanga ukuthi babangisana nawe bafuna ukwemuka lesikhundla. Mina uyathi kuke kungimangalise mina. Kuthi ngingathi ngingiretha lapha ngibe ngilokhu khona ufuna kumba umbishop Darcy we Darcy Nakangwane. Wangibeka wathi nguwe rector, wanginika wathi this a license belong to me and to our successors. Sinemandla ekurevoke. Ngubani ke lo munye lo sangathatha ongibangisa? Sembangisana nomuntu hey ngimi rector. Kuyathiwa nje rector munye wamhlosheni parish. Sikwabo Hawane, Mhlosheni, Ngaba, Mnyokane, Gangakhulu kufikeni Reverend David Msane Zunqa kude lo munye rector. Sengabangisana nabani ke? Instead kuthi sibangisane labantu basita mine bonke lalapha noma wentane lona sovusa fenesi lona upende isonto lona ungiphakudla lona wentane lona uhambele esibhedlela lona ungigwabile lona bonke labo benza umsebenzi wami. And may God bless them if they do so. Amen. Let us pray. Babelolungile sesibongile Nkosi egameni lika Jesu. Sibonga umsa wakho lomkhulu neluthando lwakho lolumangalisayo. Sibonga ukuthi Nkosi usibitile wasibitele enkonzweni yakho. Siqine Nkosi sikuwe. Usigcinele Nkosi bukhosi bakho. Siphe inhlakanipho singebaholi bemhlambi wakho Nkosi. Siphe moya wakho. Siphe inkambo ledzingekile. Siphe uNkulunkulu ivision lengiyo inhlitiyo lengeyakho. Kuzethi Nkosi siyohola umhlambi wakho ngendlela lokufuna nalothanda ngayo egameni laNkulunkulu yise nendodana namoya engcwele. Amen. And may the Lord bless you and bless you. Amen. Please do share this message on Facebook and YouTube. Ubahlephulele nje bonke abantu baNkulunkulu. Hlephulela ayisiya labathi 10 yakhe wonke umuntu musa uyikhohla ayifike nakuloyo itamsida lo mnyaka ngene kuleli page lo mnyaka ngibona noma uyangena noma kangena kodwa itamsida nabo umsherishele kwekuthi ha asengilungise la inkosi kusise senta njalo. Amen.